cyane, ni impanuka ikomerekeyemo babiri, umwe ahita hasiga ubuzima. Iyi modoka ikoze impanuka iri mu bwoko bwa Prius nk'uko bireba nawe kuri kamera za Kidasamara TV Rwanda. Iyi modoka yaje kurenga umuhanda irangije kubita muri borodire, buriya muhariya hasi harimo umuntu yaryamiye ari nawe witabye Imana. Kugeza izi saha inzego za polisi n'izirahagera zishinzwe impanuka yo mu muhanda, ndavuga traffic police. Iyi modoka rero uyu mushoferi yaje gufata feri, iyi modoka irangije ihita igwa muri borodire nk'uko uri kubireba kuri kamera za Kidasamara TV Rwanda. Rero iyi mpanuka yabaye ku iki gicamunsi mu masaha ashyira saa 4 za mu gitondo, hari ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri nibwo iyi modoka yaje gukora impanuka ikomerekeramo babiri, umwe ahasiga ubuzima. Iyi mpanuka yarishije abantu benshi cyane bari bari hano. Iyi mpanuka yabereye hano neza hano Nyamirambo, umanuka mu Miduha, nimba muhabona akaganda kamanuka mu Miduha uri kuva i Nyamirambo hano kuri sitasiyo, nibwo rero iyi modoka yaje gukora impanuka iza gufata feri. Imodoka irikuba hita yishinga igwa muri borodire. Iyi modoka iri mu bwoko bwa Prius. Ese uri kwibaza iyi modoka yakoze impanuka yonyine? Ese iyi modoka yitoye igwa hano muri borodire? Nibyo uri kwibaza. Nimba rwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora. Reka mbasobanurire iby'iyi mpanuka kuntu byagenze, imva n'imvano. Ese iyi mpanuka yapfiriyemo umuntu umwe? Ese koko iriya modoka iracyamuryamiye? Ese babiri bakomeretse? Nibyo ngiye kubasobanurira akantu ku kandi, utega amatwi wumve kuntu byagenze aho nari mpibereye n'amaso yanjye. Aya mavideo ninjye wayifotore, ninjye wayakameye, nayakamiye polisi ishinzwe impanuka itaraza, traffic police. Ndayakamera ndavuga ati aya ngandaza kuyacisha kuri YouTube, ubwo ibindi natabanemereye kubicisha kuri YouTube, ariko abakomeretse n'abapfuye ntabwo twemeye kubacishaho. Ariko reka tubabwire uko byagenze imva n'imvano. Uyu mushoferi yavaga Nyamirambo yerekera mu Miduha. Mu kuva Nyamirambo yerekera mu Miduha nibwo yaje kugera hano agongana n'imodoka iri mu bwoko bwa hoho. Yafashe feri biranga hoho ituruka hari haruguru yahoreye, irangije birafungana. Aka kamodoka rero ka Prius nta mbaraga kaba gafite, karangije kahita kinagamo hano mu mukingo nk'uko mubibona, kahita karyamira umuntu umwe. Babiri barakomereka bari bari mu modoka, dore ino modoka yari irimo abantu 5 na shoferi wa 5. Gusa iyi modoka yaje kuryamira umuntu umwe ahita hasiga ubuzima. Kugeza izi saha turi kuvuga ko yahasize ubuzima koko, ntago iyi modoka barayimukuraho uko bisa kose, ariko yahasize ubuzima. Ubwo traffic police yahise ihagera mu minota 10 yarishije iyi modoka ikoze impanuka, nibwo abari bari mu modoka babashije no gukurwamo, inzugi barazikata. Ariko iyi mpanuka yarejeje abantu benshi cyane, ariko avuga yuko iyi mpanuka ari y'uburangare bw'uyu mushoferi ari umuturuka Nyamirambo yerekera mu Miduha, kubera ko we yafashe feri, imodoka iridunda, irangije ikubita muri borodire. Ariko ko yaje gukubita kuri hoho, irangije irataruka ihita ikubita hano muri borodire. Rero bivuze ngo umushoferi niwe ufite amakosa bw'iyi mpanuka yabaye ikariza benshi, abandi bagatangira kwifata ku munwa. Uyu mushoferi bamupimye basanga yanyoye ibisindisha, yaravuye mu kabari, yaratwaye imodoka yanyoye ibisindisha tayari. Bino rero byatumye ahita ajyanwa kwa muganga, ariko narangiza araza gukurikiranwaho n'inzego z'ubuyobozi. Bivuze ngo iyi modoka nayo bagiye kuyikuramo hano, bahita bejyana mu bizibiti tayari. Bivuze ngo rero abakomerekeye muri ino mpanuka asirasi izabishyura, cyangwa asirasi izabavuza. Wapfiriyemo hano asirasi izatanga impozamarira ku muryango wabuze abo. Ngayo nguko rero iyi mpanuka yabaye ku iki gicamunsi. Bivuze ngo iyi mpanuka yabaye tuhibereye natwe nk'abanyamakuru, twari tugiye gufata amakuru mu Miduha y'umugore n'umugabo baraye barwanye, bapfa yuko umugabo yagiye gusambanya undi mugore. Niyo nkuru twari tugiye gufata. Turangije duhura n'ino mpanuka, turavuga ati rero reka iyi mpanuka tuyikore, ntago ibintu byose byaba ngo nitubibahereze. Impanuka zibaye turazibahereza mukazimenya. Reka rero amakuru yacu tuyasubikire hano. Aya makuru nta ncamake afite, aya makuru arangirira hano. Aya makuru nuko byagenze, imva n'imvano nuko byagenze, nuko umuntu umwe yaje kuhaburira ubuzima, babiri barakomereka. Reka nongere mbifurize umunsi mwiza, mvuge ngo Imana ikomeze kubana namwe, kandi Imana ibarinde, Imana ibarebe icyoroshye ibyo muri gukora, aho muva mukagira waba uri umucuruzi, Imana irebe ibyo uri gukora ikongerere kandi guhereze abakiriya. Waba uri umushoferi utwaye imodoka, Imana ikugenda imbere ugere mu rugo amahoro. Nimba uri gukurikirana ino video
nimba uri mu kazi gatandukanye k'ikiyedi gikarani uri kumva ino video cyangwa uri kumva iyi nkuru, Imana igushoboze kandi wahuronke ubone amafaranga. Kandi ikindi nongeye kukwifuriza ishya n'ihirwe, Imana ikomeze ikundindire, ndagukunda cyane aho uva ukagera. Nitwa Gakidasamura uri nkorogo tubakorerwa konkoma. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano. Amakuru nakagaruka ku miyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ni mu kanya n'andi makuru turi bugende tubagezeho mu masaha atandukanye. Turabakunda cyane, Imana ibarinde ibahereze.